Talofa o atamua le Samoa Entertainment TV mai pia ayusi mai le whaafonga. O lo o tā mau lava le matanga luenga o leo leo ilana whaai unga. O toi whaafai ngā luenga i nele li leo leo le sunga ia Canet Committee. Sau nolsui komisina o leo leo mwhalpui pui a whamasanga Samuelu. E le aini moli mau o leo leo e langolango ai ma whaawa un moli anga whaasoli tula fono whaasanga i le susunga Ken. Mawhai eila na whaai unga e whaasala le li ofisa e whaasalanga whaaloto i whale la matanga luenga. Sau nolsui komisina ina ua tātou whasilingia. Wapena iyo e ina eleli leo leo na molianga e wha o a mionga tāpulea. Ma o toi whaawa wainei lana ngā ruenga o se senior sergeant mai lona tōwhinga police inspector sa iai. Sa ngalue ai i le ofisa o le loi e sili ama le sfulu tausanga. Tuso le luas fulu wainei tausanga talun au aunan tā ngā ruenga o leo leo ma whale pui pui. Sa nolsui komisina a le mawhai lava leo leo na au mai iluma moli mawe langolango aintu o inga na whai alole i totonu lava le mta ngā ruenga le whai unga. Mai ose mta upu sa mata i tu ina lava fo i le pulenga, talu na tupu i le ngā ruenga mai anga wa ai lava o na whaatino le whai unga le mta ngā ruenga. Ai au fo i ona yaini moli mau a wai le mawhai una whai ase whai unga e au noa mani wha amao ninga o ni tua inga. O toia e mai el vai asol nei le li ofisa mga lue nei i le vaenga o nanga leo tele a leo leo. Mai e tā ua ina wo tātou whasilingia. O ngā luenga lava e wha moe i nei meo tau singa o ainga mai ua fia o toi wha awawai nei i alana au nanga i le atunuu. E ui wa umono wha atino le i fonga e le aingo le li talavau sulfitu tausanga o lo tua ia nei le mua i o le masini o le pamukesi sa anapu talwai nei peitai. Sa tu la ila vai lumo fam sinonga ile asonga fu o le vai asona ia sofitu o mati e tali lona molianga fa asoli tu la fono. Na longo fo il tamaita fam sino le fionga justice tuatanga loa le i fonga mai na talia le ainga e ana le pamu le fa atu esenga na alu iai. Mai ua tatalai i tua le lii o penerose peneweta e lana loia ya Quentin Sawanga. Ai o le itua leo leo lo tula iai lupe matasila ilinga noa atoa. O le whale tonu lea na maua e me po e ata le pamu ma ta ape ai lunga o so ta inga tele vave le ata. Le aluatu o le piki apu na nofo ai tua le o tua ia maisi e lii tu le pamu e utu le whankesi ai sa sawa nea i le afi ilunga o le loli o tua ia i le li tala vau lea. Wa tala i tua i tuunga e au fia i le tausi polo inga alfa amsinonga saini i le ofisa o leo leo i potasi ya soforaile ma tau ma mao mai pamukesi ma awane i tala noa i moli mau. O lo te ena le sunga afualo daro ma pu molianga e ono leo leo fasanga i ateia. O molianga na afua mailos whainga leo leo le na luilo no whale nuu le masino te sema o le tausanga taluai. Na maua whaatasi tuai ma le tamaitai o Marie Fanueli sala whainga ringa whaatasi i le ofisa o whainga palota. O lo whamalo lo le tu mau uma i le taimi nei le toa lua lea a o talia whai unga al whamsinonga peitai. Sa ilinga leo leo le whalo afua lo i nuu na mawai aisa o la au malosi paipai ulai le aisa o tupe laptops mai si masini whao na po nei. O tua tuai le asalua sfulu o yuni le whamsinonga au tuol neim taupu. Ua whautua inai nei company na ngafa ma le vaaya o pusa aisa o lo te wai vai la au tui a le whalamai. Le pulenga o le mtanga luenga le soifua maloloina. Ia sia kia potu malulu o te waivai au tui totonu o masina taitasi. Ina ia mautinoa o lo ola umafio potu malulu. Ele i alo le tali le minister o mtanga luenga le soifua maloloina le fionga balasi to o mga tafito sele sele. Ina uo tato fesilingia ile fale tonu moni na tupu le eisa alfalmai. O la lava kile kala male kile fam kalanga masuisu en. Wala pean kana lut wa ya le fale kong ia ikulanga ki ona yai ia on pawa ia ape fa fuse i le faina control sisi le fa fuse i se pe o se pawa ia me se fo i me sa fa ko il poko ka ia pika ia kai me le nga lu fa kasi e pe ia upu masangi le on kasi fukia malo mele na fa i pe pawa e mo fa no fiki fiki fa lua ia ai olaile le afi whale leo. Wa uma foi nga polka lambe i apsa aquele fomi la ko pe ko fala ko a lo ile o lo pa ia le warehouse e shunga ko ia
se yuli timo fibifa mai se foi la po e si homa pere le aisa pe aisa me pa penga po il pawa e fiki le e loa la ko ile WhatsApp fa po kalambe foi le luma inga ia fai pe ka ile work foi la ke fo mi tibia ya mela nga ko ko ala ko loa ngai la songa fua ai ku sa la so ko ma ile sa ku pun me le po da i su kasi ko su ya e fa ko wa foi la me wa sia sila ye le nga ke lo ka pa si di po ai sa wa sia sila le house ma ngai yo le house sa o po ai sa le lo kai me o kui ya ang wala ka siya ku la o ko yo ko e on dia ai la son fuore le pica ila yo le wa mauki ngoi sa auxilia ki mo fai po se yuri le va ile warehouse sa fa peis nga ka monitoring pe ki ke po te a le se fa nga le e wa mo ko warehouse ya loka la pam klanga mo longa le na po le a fa val viva e mo le ai loka wai e ya me ya tu lai e pika ina ia me mo mira vali ro e kalamo si me fa bia ole kaua le ia ila se ka kasaki ke mai le ia ila se ka kiuki mai la vai le kulanga ole warehouse i loka ia ai pila siaki nei ole le WhatsApp pala ko ia afiki pepe ia e loa ia nga kan ko le pika ila le work la menga Ile lipote le Cool Line Refrigeration Samoa Limited le ana tu ina tu ntanga luenga o le soifua malolo ina fa maoni ai tolu afi lua e ola ai tasi fa leo a pe se afi o komeki na ola le afi fa leo mo le fa tu mawina o le malulu o pusa aisa peitai e alu atu le lato siaki le mena tupu mai loa ai na tape le tangata le afi fa leo mai ole mafu anga tonu le na o le leo lai o le afi fa leo ina ua pe ia le afi numero tolu mai ua umono lato fa tino le siaki fa faingo fie lava ona ola leisi afi pe a pe leisi mai ua fautua ina ai le matanga luenga o soifua malolo ina ia faia siakinga e to tonu le masina po o masina taitasi ia mautino ai ola uma ia nei afi Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua nei tula fa apoponga ta ya o le fole atua ai fa soifua ia